lana kwamfati lo afuna nje ukuthinta ingubo yaJesu, just the touch of his garment. Uyena lo wathinta umphethu, just the touch of his garment. Hallelujah. Just the touch of his garment. Uthinta nje yebo kumphethu wengubo yaJesu. Leli verse ke ngicela ukuthi lo mangifundzela litholakala kuMark. Shothi ke ubhalile Mark chapter 5 iverse lika 25 kuya ku 34. La Luke naye wabhala, na Matthew naye wabhala. Hallelujah. Amen. UMark ngithela ngifunda nje ngamathi Mark ngathi uyichaza ngonyana lenzaba yalomfati wemoto. Amen. Ijwayelekile bazalwane le verse le. Nami ngithi nje uNkulunkulu nangivetela mina ngathi bayalaphi ngoSinkosi ngidawukhuluma ngithini ngalo leli verse le. Bathi uNkulunkulu akukhulume ngalo namuhla. Just the touch of his garment. Mark chapter 5 sawucala ku verse 25 siye ku 34. Bekukhona umfati abegula aphethe isifo sebopha. Nesasetsenzeni iminyaka e12 simphethe. Abesagula kakhulu asaphelele imali kulabela khabo angenalutho esandleni. Kodwa kujike kubeke ungqondo kugula kuya empini. Abeseweva ivumo kaJesu. Ngakho wathubeleka ngemuva kwaJesu wathinta ingubo yakhe. Ngoba wacabanga wathi nangamanje nje ngithinta ingubo yakhe ngitawuphila. Kepha abancane bakhona lapho wadiva aphilile esifeni esimphethe. Masinyane Jesu wativela ukuthi kukhona imandla asaphumile kuye. Waguquka wacala wathi ngubani othinta ingubo yakhe. Abafundi bakhe bathi kuye, hawu, ungathi usibona nje esiminyaminyaka esimkakile ube kuthi ngubani othinta ingubo yakhe. Waqala ufuna ukubona ukuthi ngubani unamthinzile. Kodwa lo mfati athi kahle ukuthi kwendekele kuye. Wasozela ngendeni achaphatheka ngenxa yesaba. Waguqa phansi embi kwakhe wamtshela lonke iqiniso. Jesu wathi kuye, "Nkosikazi yami, ukuphila kwakho ukuphilisile. Hamba ngentuthula uphile esifeni sakho." Amen. Labanye nawuyifunza lenzaba yalomfati wemoto basilabanye asophumuzi asifuni yini lenkinga ngabe somuntu ophela usitshela ngomfati wemoto lenzaba labanye baye associate nekugula bathi lo mfati bekagula bekasagula isikhathi lesithe angafuni ukuthi akufunzele la ecaleni but Jesu lana abehamba wathi nanga awawela skip wabuyela ngesheya kwelwandle sicuku lesikhulu sasimlandzela Jesu so sikahle kahle manga ukuphiliswa lo mfati lana Jesu bekahamba ayophilisa indvodakade yaJairus. Amen. Usendleleni Jesu ufike Jairus uthi indvodana yami igulela kufa ineminyaka le12 lentombazana igulela kufa lentombazana Jesu uhamba kwakhe uyophilisa lentombazana. Ayikho kuna umfati namulo sobese soyamhijika endleleni. Kunesiqubu. Ngisena ngibuka lenzaba kwavela ngabuka nje into letiningi ngabuka nasiqubu. Bekunesiqubu sebantu. Ngifuna ukuthi caphela isiqubu. Ngiyaloko ngoba Jesu sowabetheka waya ezulwini. Isiqubu asisekho lesimlandelayo. Nabantu labalacele kwakho. Caphela leso siqubu lozo. Sinesifo sinjalo. Bekunesiqubu lo nelachaza siqubu ukuthi kusiminye hayi nje sihlukwana but siminye lesingabona ukuthi ungakhoni ukudela indvodana ngalokuthi kunesiqubu. Ngizenze nangifunda lenzaba wathi uNkulunkulu angibuke namaphela ngicaphela isiqubu. Hallelujah. Futhi bontsala caphela isiqubu kwesibili uyathi isituation yakho. Akunanzaba ukuthi usesiqubuni lesingakanani lesiqubu lesidisturb lesisibanga umsindo lesinye siyaphithitela nje uyabona ngosinani nesitubu. Dine ile tinto le disturb
bathi yikho yinye la kulomfathi lembuka kolana la yathi wathi kuthi uye esixukwini wasoso uyayathi situation yakhe wasoso kule situation yakhe wasokuba lekholwa. Hallelujah. Ngoba lo mfathi uthi mangamane nje athinze ingubo yaJesu mangamane akafuni leyo kuthinza umkholo wakhe. Beyathi kwamele abantu baseceleni kwakhe nje bangathinza umkholo wakhe bathi lekholwa lakhe lathi mangamane nje kuthinze nje umphetho wengubo yakhe. Mangamane nje kuthinze umphetho wengubo yakhe. Lesiko lemaJuda lokuthinza lo mphetho wale ngubo bebabhilivela bekuyisuperstition lethi shothi emandla ala kule ngubo yale muntu kwakungokholwa lo. Bathi Jesu lana nengayela ukuthi lo mfathi waba nale faith noma ngabe le faith yakhe beyiye superstition ngoba siyakhona superstition ukuthi nje wabona emalanda lamabili angathi noma inhlahla kwathi bethana nje wabona lokho sokusho ukuthi bathi lo mfathi bekana lokukholwa lokho bathi Jesu wabona lokukholwa lokho noma kungasiko perfect lokukholwa kwamfathi bathi lo swa designer wasinanga manje nje ngithinze umphetho wale ngubo angafuni ukuthiza konke bakana le believe yokuthi iphahla nje umuntu unemali. Mawuvala na uqhubeka nale verse la khona la sokhona ukuthi ukholwa kwakho ukusizisile. Jesu was trying to clarify ukuthi akusiwo le ngubo tami bathi kuthini ukuthi ukholwa lakho lithizile. Hallelujah. Ukholwa kwakho lithizile. Amen. Akusiwo ukuthi mhlawumbe uthandaze kakhulu yini ebazalwane sinake kakhulu ukholwa. Ikholwa lesithatha siye ekhashana. Ukholwa kwakho akazange athithwa ukuthi mhlawumbe noma umdosa kakhulu yini ososoye babathi wathithwa ikholwa lakhe. Ikholwa lakho lomthinzile. Ikholwa lakho ukuthi wena uyakholelwa ukuthi na uthinza le ngubo utawuthinzela. Hallelujah. Utawuphila. Ngibukile lo mfathi ukuthi before aye Jesu bekamuntu lonjani ngoba kuyadingeka ukuthi nawe uJesu ngoba njalo usithe uyibekile isayo Jesu uyike siphambalweni masifeni seyisele ngawo ukuthi bomaliya lana bayamkhalela uyawa ufele siphambane uthi Jesu ngingakhaleli mina sengiyiqedzile inzima yami mina uthi ngingakhaleli mina ngikhaleli mina lebakhawela shothi kubethela kaJesu siphambalweni kusho ukuthi sengiyiqedzile izabo uthi Jesu ngifuna wena utekile lokufaka usikhomba wona ukuthi mawusonzela Jesu naye Jesu usonzela kakhulu. Wathatha step isile uthatha dibuyela step isile kutabo. Hallelujah. Wathatha step isile ukuthi nawe souyeke. Sothi lana lo mfaki ngibuye ama characteristics akhe ukuthi lo mfaki lona uyirespect. Wathi noma ngabe uthi wabulichilo kangakanani ngoba lesifo sakhe besithi ungcolile. Noma ngabe kulichilo kangakanani ukuthi ungaba semkhathini webantu. Bathi wethi ngifuna ukusonzela. Ubekade ukuthi ngifuna ngithintele eqaleni ungasinaki isifundo. Wathi yathi situation yakho uyathi angikwathi kopha kwakho akusiwo lokopha ukuthi unesifo sekopha angikwathi ukuthi wopha kuphi but you know your situation nawusonzela uNkulunkulu akafuni ukuthi ude ungathi ukuthi mina ngifuna mina nje ndawubona khona ukuthi uNkulunkulu utangifikisa kuphi ngempilo know your situation yathi ukuthi ufuna uNkulunkulu yinda wathi ukuthi ufuna uNkulunkulu ngoba abantu bangakhuluma lesifuko mhlawumbe besipheshisa encenye khona la bambona angirecognize bathi noma ngathi lo mfana lo gule kakhulu ngoba besagule 12 years kude kulobana la ahambe tonke indzawo sakaphelelwe sakaphelelwe yonke imali ahambe ukusola amasidakala bathi wabona ukuthi Jesu ngithemba lapho lekugcina Jesu bazalwane ngithemba lethu lekugcina angikwazi ukuthi ushayiseke inyalo bathi Jesu ngithemba lethu lekugcina ngithemba lethu na uqale ngayo wena mhlaka bathi ngithemba lethu lekugcina vele so wehlule lokho sekuphele yonke imali Jesu ngithemba lethu lekugcina yinda wena wathi ukuthi ufunani know your situation unganaki nasixuku lesibambele lesixuku ngasichaza asiko lenicabanga ukuthi bantu nje lesixuku kungaba ngumuntu lolahleli kwakho lo lingana nawe lovakathi ukuthi so uphumelele nawo know your situation and know what you want ungabuka umuntu lahleli ukuthi yena uphumelele know your situation and know what you want ungabe sesoyabambeleleka wena uthi hayi bheka
indlela no situation uNkulunkulu xa ubona leshisekelo yakho ukuthi mina ungishiselela kangakanani ngoba ungakhohlwa ukuthi kunelifu labufakazi kukhona lababukele impilo yakho kukhona lababukele kuwe uthi wena ngasokubuyele emuva sothi uyayekela bayekele nabo ungakwenzi lokho ngoba likhona lifu labufakazi letafakazi ukuthi simbonile lo mfati ugule for 12 years akwathi wena ukuthi ugcinadeke for how long bese simbonile lo mfati ugule for 12 years nabo uNkulunkulu sowendile ukumangaliso uphilile ungaqali usuke lokuhle lokwendalo nangabe uthandaza qhubeka uthandaza nangabe uhlabela qhubeka uhlabele noma bangakunaki bathi uNkulunkulu lokukhona lokunakayo bemnaka uNkulunkulu utawuvela khona ngonathi ukukhola kwakho ukusizile noma ngabe kuncane kangakanani ukukhola kwakho ukusizile indlela lo mfati beka nathiwa wathumbelethela angicabanga ukuthumbelethela ukuthi uvele uhambe nje futhi wasaba noma ngabe bekumadina kangakanani wathumbelethela kudzingeka sithumbelethele bazalwane noma ngabe kungethembisi kangakanani imiyalo kumatima nempilo setiyadula ileveli yekuphila seyishintshile kude uzokuniketa themba bathi thumbelethela zama thumbelethela ngoba akusilula kufuna icambe mama konke sekudulile titolo bathi thumbelethela yathi ukuthi uNkulunkulu yini njengoba loyo situation usinaso kwakhe situation uvale indlebe nathi isituku lesiphoto lesituku sinene siya disturb asikaze sidisturb endlebeni ukuthi noma uthi lo mfati ngambuka bekana kwesaba usithi Jesu nakasathi mbani lo mthithile kwethuba naye wabakutheni ngiyadiveta yini ngoba phela bantu lana ngoba abantu bayakhuluma bathi ngeke kwendele ngone bathi ngikuthemba uNkulunkulu washo soyavuma lo mfati wathi ngiyinkosi wathi mbani lo mthithile bafundi bakhe bamangala Jesu kulesiminye esingaka noma ngabe kulesiminye esingakanani uNkulunkulu takubona lapho kulesiminye noma ngabe abathembisi kangakanani uNkulunkulu takubona lapho wena nathi situation what you want yathi ukuthi mina nami yaNkulunkulu ufuna lapho uNkulunkulu ayedalele phansi utawuhlola ngoba uyena ubuka isitiyo uyaphuma usulakadele kangakanani wena ufuna kangakanani ukusetshenziswa la haleluya umile emnyango usho njalo Revelation chapter 3 verse 20 usimile emnyango uyancocotha usimile emnyango ufuna la lo tangivulele lo tawuthatha steps avule ngoba leminye iminyango bazalane ayikaphilwa ivaliwe nje ifuna wena ukuthi usonzele uyivule ungene usimile lo mfati lo noma kulomuntu lo themile ngimile uthi Jesu umile emnyango uyancocotha uthi ngalo uthi le Jesu uyancocotha ngivulele haleluya ngimvulele empilweni yami ngimvulele empilweni yami haleluya uNkulunkulu uyasithanda futhi ufuna ukuthi sisonzele ngisho ukuthi take step isini ufuna ukuthi uthathe sini nje step isini amen asubende isinqumo namuhla emini uthi uNkulunkulu wami manje ngithinze nje umphetho wengubo yakho manje ngithinze nje umphetho wengubo yakho manje ngisonzele kuwe uNkulunkulu asufuthe God will take care all lokunye konke manje wena ube ngithinza umphetho wengubo yakho uyakwazi uNkulunkulu yasathi ngamunye nangamunye akadideki ngathi ngoba singaba baningi kangakanani noma singasilive ngasi ngoba lelive bese limphiphile lo mama amen bekasakafanele lo mama mawambalela bekasakafanele ukuthi abe sekhathini webantu bekafanele ukuthi abe lemphala ashade leshada ngenxa yalesimo labekabhekene naso live litakhipha imithetho ngoba ngemithetho noma kwephula imithetho khona la kawele khona umele uphula imithetho ngenxa yokuthi ufuna lento oyifuna uNkulunkulu ngenxa yokuthi ufuna kusonzela uNkulunkulu ngiyakumema namuhla emini sisonzela uNkulunkulu manje uthethe umphetho wengubo yakho akaziki lokhulu just the touch of his garment hayi lokuningi just the touch of his garment akafune ukuthi mhlawumbe uzile Monday to ngiyabelisa 7 days noma 21 days lukhulile kwenda ngokwenda lokuphathi uNkulunkulu ufuna la isitiyo ufuna lokumlangathelela akafuni lokuningi ufuna leshisekelo ukuthi uNkulunkulu ngisona ngijela but I need you ngiyadinga ukuthi uside la situation
ngikude lomunye ufuna ukuthi uNkulunkulu simele ithemba lekuqala nelekugcina empilweni yethu. Amen. Akafuni ukuthi sibe nalabanye uNkulunkulu ngoba kunemona. Akafuni ibhibha. Manje usinamuhla manje ngithinze nje umphetho weNkulunkulu. Manje ngithinze nje umphetho wengubo yaJesu. Anginawo kwanele futhi angikwazi mhlambe ngithandaza noma angikwazi nalokuhlabela. Bathi uNkulunkulu manje nje ngithinze umphetho wengubo yakho. Hallelujah. Ngikukholwa ukuthi wena wedwa umdali wezulu nomhlaba. Bude lana asitshelwa lo ngalo ukuthi bekakholwa noma bekathandaza wathandaza kakhulu basibalela ukuthi waya kodokotela wehluleke waya etinyangeni wehluleke bathi wasosuyeva kaJesu. Hallelujah. Uva ukuthi Jesu utawedlula wasi let me take this opportunity asengibambe nomphetho wasebenzisa futhi nale superstition yokuthi mawuthize umphetho wale muntu uyaphinda umuntu lophafu uyaphinda bengakholwa bathi Jesu ngifuna ukubulale konke kwabuye namuva sekamuntu lomuntu athi osomuntu lomusha wathi hamba ngempisi my daughter ngoba bachaza kahle la bathi nababo wakhe bekasamlahlile sekayivo nje yalena sekunasilutho abona lababa kusukude ndikobona lathi thola kulomuntu wena nomuntu la mosuyagula angeke aphinza shade noma kwenteke lutho ngaye bathi Jesu ukholwa kwakho ukholwa kwakho usizile hayi lomunye ebazalwane hayi lomunye nabo lokulaceleni ini hayi lomunye lokholwa kwakho lokuthi uyikholele lokuthi uyasebenza ngathi simkhole ukukholela ukuthi uyasebenza into ikusebenza sona lesetinyangeni umuntu athembe ukuthi le puzzle ayikukuzako la itakusebenzela lapha interview afika nihlule vele ingane kuyayithemba lento ingane lento iyakusebenzela ukuthi sisayini lesithemba we know what you want know your situation bese sokufaka ifaith yakho noma ngabe kungathembisi faka konke uNkulunkulu thembela uNkulunkulu lothemba lethu thembela uNkulunkulu lokubonke manje nje ngithinze umphetho wengubo yakhe namuhla ngifuna sihambela la magama la ukuthi manje nje ngithinze umphetho wengubo yakhe amnako lomunye manje nje uNkulunkulu futhi I'm not perfect ngiyazama but manje nje ngithinze umphetho wengubo yakhe uNkulunkulu utayibona lehlitiyo uNkulunkulu utawube soyangena sowusonzela kakhulu futhi nawunaka kahle Jesu bekahamba ayosita levosa kathi yajalela athi wema wanaka la umfana usithinzile odokotela ngabedele wema ngoba nguye lophethe konke nguye lophethe ukuphila nekufa kusasandla sakhe akangelela nanga ukuthi lomfana wajalela silaya kuye sokutawuza but wanaka uNkulunkulu wasonzela kuye uyakunaka bazalwane uye bakunikethe attention athi uthini daughter what are you saying uthini akunikethe yonke full attention usonzela uNkulunkulu kodwa uyikiwe full attention utakhulumela akulwele lapho ungakhona ukukhuluma khona umbone ukuthi ya uNkulunkulu umkhulumele la bathi la kuvaleke khona akuvulwe kusiwe ngoba sekufike la ngabisi sale sivula la bekusolo kuvalile sale sivula ukuthi uNkulunkulu uyakunaka ungabo besicela ukuthi sikholwe uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu akasanaka situation yakho eyinala akathumele muntu sukuma yena Qobo akunaka Lo mlayeto bolethelwe Apostolic Faith Church Zombodze Media.